Muraho neza, reka twizere ko mumeze neza mu bice byose muherereyemo. Tudatinze reka twihute tuje mu gihugu cya Congo mu mujyi wa Kinshasa, aho ubutegetsi bwa Perezida Felix Tshisekedi bukomeje guhura n'ibibazo bikomeye cyane. Ni mu gihe umunyapolitike Martin Fayulu yamaze kwandikira Felix Tshisekedi amusaba ko bashobora guhura bagakorana ibiganiro mu rwego rwo kugira ngo barebe ko igihugu cyasubira ku murongo. Martin Fayulu wigeze kwiyamamariza kuyobora igihugu cya Congo, ndetse bikaza no kuvugwa ko yaba yaribwe amajwi Felix Tshisekedi agahabwa umwanya wa Martin Fayulu. Uyu mugabo rero utavuga rumwe n'ubutegetsi bwa Felix Tshisekedi yamaze gutangaza ko yifuza kugirana ibiganiro imbonankubone n'umukuru w'igihugu Perezida Felix Antoine Tshisekedi. Kuri ubu nyine ukomeje guhura n'ibibazo bitoroshe byaturutse ku ntambara zadutse hariya mu burasirazuba bw'igihugu cya Congo. Izo ntambara rero Felix Tshisekedi akaba yarananiwe kuzitwaramo neza, dore ko intambara zigitangira umutwe w'inyeshyamba wa M23 wamusabaga ko bashobora gukorana ibiganiro bakicarana ku meza. Felix Tshisekedi yaje gutangaza avuga ko atazigera yicarana n'abo yise abanyamahanga, n'abo yise abanyarwanda bateye igihugu ciwe. Ibi rero bibaye kandi mu gihe Kabila mu mujyi wa Goma akomeje gukora ibikorwa bya politike bikomeje gukangaranya ubutegetsi bwa Felix Tshisekedi, dore ko Kabila kuva yagera hariya mu mujyi wa Goma aticaye na buke, yahise atangira gukora amanama ndetse akora n'amakonsultation ku masosiyete civile cyangwa se ku bahagarariye abandi baturage hariya mu mujyi wa Goma. Bikaba rero byaragaragaye ko Kabila n'ubundi nk'uwahoze ari umukuru w'igihugu yaba yazanye imbaraga nyinshi cyane, dore ko bivugwa ko yaba afite n'ibihugu bimushigikiye ndetse afite n'ubushobozi bw'amafaranga menshi cyane. Mu gihe cy'imyaka 18 rero yategetse iki gihugu cya Congo, bikaba bivuga ko uyu Joseph Kabila yaba yaribye amafaranga menshi cyane. Martin Fayulu mu kiganiro rero yakoranye n'abanyamakuru na kimwe mu bitangazamakuru, yavuze ko yitegura guhura na Felix Tshisekedi bakaganira ku bibazo byugarije igihugu cya Congo, ndetse bakaba bahamagara n'abandi banyapolitike bose bari hano mu gihugu cya Congo bagabasha kwicara hamwe bakaganira, byanakunda n'abo mu mutwe wa M23 bakaba baza bose bakaganira hamwe ku bibazo bikomeje kugariza igihugu cya Congo. Wahoze ari perezida wa Congo Joseph Kabila aheruka gutangaza ko Felix Tshisekedi yaba ashigikiye cyangwa se yaba ari mu nzira zo gucamo Congo, ibyitwa barikanizasiyo bikunda kuvugwa hariya mu gihugu cya Congo, mu gihe bo ku ruhande rwa Tshisekedi bashinja M23 na AFC kuba baba bari inyuma yo gushaka gucamo igihugu cya Congo. Uyu perezida Joseph Kabila ku ruhande rwe rero bakaba barimo gutangaza ko Perezida Tshisekedi yaba ashigikiye barikanizasiyo. Ibi ngibi rero ni mu gihe yamaze gutsemba ko atazigera aganira na M23 na AFC, kandi bakaba baramaze kwigarurira ibice bikomeye cyane bya hariya mu burasirazuba bwa Congo. Martin Fayulu yamaze gusaba Joseph Kabila kuva mu mujyi wa Goma kubera ko byitwa ko ngo byaba ari ubugambanyi yaba arimo gukora. Martin Fayulu yagaragaye rwose ashimangira ko Joseph Kabila wayoboye igihugu cya Congo mu gihe cy'imyaka 18 atakagombye kuza mu mujyi wa Goma hafitwe n'inyeshyamba za AFC na M23. Martin Fayulu kandi yagaragaje ko ibiganiro birimo gukorwa na leta ya Congo, ibiganiro byo kugarura amahoro birimo kubera Washington, birimo kubera Doha muri Qatar, ndetse n'ibiganiro bya African Union ko byahagarara hakabanza hakabaho ibiganiro by'abanyekongo. Reka tubabwire ko dialogue intercongolais si Martin Fayulu waba ayisabye wa mbere, dore ko ibi biganiro hashize igihe kinini byifuzwa ndetse n'ishyirahamwe ry'abepiskopi ba Katolike hariya mu gihugu cya Congo cyangwa se Senko
Senko rero nayo ikaba yarakomeje kugenda igaragaza ko yifuza ibiganiro bihuza abanyekongo bose kugira ngo babashe kurebera hamwe icyagarura umutuzo n'amahoro mu gihugu cya Kongo muri rusange. Martin Fayulu rero akaba yabonye ko ibi biganiro byose cyangwa se amasezerano ubutegetsi bwa Felix Tshisekedi burimo kugenda businya ntaco azamarira abanyekongo mu gihe abaturage ba Kongo ntaco bazaba barimo kungukira muri aya masezerano. Martin Fayulu kandi yongeye kwibasira umutwe wa M23 ndetse n'igihugu cy'u Rwanda mu gihe yagaragaje ko amasezerano leta ya Kongo irimo gukorana n'igihugu cy'u Rwanda muri Amerika ni Doha waramutse asinwe inyungu nini ngo yaja ku gihugu cy'u Rwanda kuruta uko abanyekongo ba benefiting. Abakunzi bacu reka tubabwire ko Martin Fayulu atari ubwa mbere agaragaye rwose akunze kwibasira abavuga ururimi rw'ikinyarwanda ndetse n'igihugu cy'u Rwanda muri rusange. Rwose uyu mugabo w'umunyapolitiki ukomeye hariya mu gihugu cya Kongo yakunze kugaragara mu mvugo z'urwango cyane, dore ko bivuga ko yanga igihugu cy'u Rwanda urunuka ndetse yanga n'abo mu bwoko bw'abatutsi urunuka. Andi makuru kandi akomeje guturuka hariya mu gihugu cya Kongo aremeza ko nubwo rwose ubutegetsi bwa Felix Tshisekedi burimo gukora ibishoboka byose kugira ngo barebe ko haba ibiganiro bimuhuza n'umutwe wa AFC M23, ibintu bikomeje kudogera cyane, ibintu bikomeje mu butegetsi bwiwe biravuga ko bitameze neza. Ruswa no kwiba umutungo w'igihugu bikomeje kuvugisha benshi. Ni mu gihe minisitiri w'ubutabera Mutamba arimo gushinjwa kwiba miliyoni 19 z'amadolari y'Amerika. Kugeza kuri ubu nyine rero bikaba bitarimo kuvugwaho rumwe, ndetse abantu bakaba bakomeje kubona ko Perezida Felix Tshisekedi yaba agiye guhura n'intambara zibiri, intambara z'indani z'imbere mu gihugu mu butegetsi bwiwe ndetse n'urugamba ahanganyemo n'inyeshyamba za M23 zikomeje kwigarurira ibice bikomeye. Reka tubabwire ko mu bice M23 yagiye yigarurira abaturage babakiranye yombi bagenda bagaragaza ko bishimye cyane, bishimiye izi ngabo za AFC M23. Bakomeza gushinja Wazalendo, FDLR na FARDC ko mu gihe aribo bari bayoboye ivyo bice byigaruriwe na M23 abaturage batari bafite amahwemo. Ibi birumvikana neza cyane dore ko Wazalendo na FDLR na FARDC bose bakunze kurangwa n'ibikorwa by'urugomo byo gusahura, kwiba, kunyaga ndetse no gutwara no kwica yewe abaturage bitwa ko aribo bashinzwe kureberera. Umuryango wa Afurika yunze ubumwe ukomeje kugerageza ibishoboka byose ngo urebe ko wahuza impande zihanganye, dore ko hamaze gutorwa na komisiyo y'abahoze ari abaperezida bacuye igihe, barimo uwahoze ayoboye Nigeria ndetse na Uhuru Kenyatta wahoze ayoboye igihugu cya Kenya, bakaba biyongeraho n'abandi baperezida bashyizweho mu rwego rwo kugira ngo bahuze uruhande rwa M23 na AFC ndetse n'uruhande rwa leta ya Kongo. Abantu rero bakaba bakomeje kwibaza niba kuko ibi biganiro byose hari icyo bizatanga, niba hari amahoro bizatanga, abaturage b'abanyekongo bakaba bakongera kubaho mu mahoro n'ituze. Ikindi kandi bakunzi bacu tutakwirengagiza ni ukuba Joseph Kabila wahoze ayoboye Kongo yaramaze kugera hariya mu mujyi wa Goma, bivuze ko nawe yamaze kugera ku murongo w'urugamba, aho yazanye n'abandi banyapolitike bakomeye barangajwe imbere na Moise Nyarugabo, senateri ndetse wahoze anari n'umudepite ukomeye cyane hariya muri parlema ya Kongo. Uyu Moise Nyarugabo nawe akaba ari umutarifana rwose, ari umugabo ukunze kugaragaraho ibitekerezo byinshi ndetse ibitekerezo by'uburwanashaka. Reka tubabwire ko mu mujyi wa Goma abantu bakomeje kwibaza niba koko John Numbi ndetse na General Tangfor, aba ni abagenerali babiri bari bakomeye cyane mu gihugu cya Kongo ku butegetsi bwa Joseph Kabila, bakaba barahunze. Rero bikaba bivuga ko aba bagenerali babiri nabo baba bamaze kugera hariya mu mujyi wa Goma, aho bivuga ko nabo baba baje ku murongo w'urugamba. Ibintu rero bikaba bikomeje kudogera, bikaba bikomeje gukomera cyane, ndetse ababireberera hafi bakaba bavuga ko intambara itazoroha
ndetse binashoboka ko yaba ariyo ntambara ya nyuma yo gucamo iki gihugu cya Kongo. Reka tubabwire ko amakuru yo gucikamo kwa Kongo si ubwa mbere, si njyewe uyavuze, ndetse nawe ushobora kuba atari ubwa mbere uyumvise. Abanyapolitike ba Kongo bakunze kugenda bagaragaraho amagambo, bumvikanisha amagambo avuga ko haba harimo umupango cyangwa se umugambi wo gucamo igihugu cyabo ibice. Ibi kandi bikomeje gushimangirwa n'abo ku ruhande rwa Joseph Kabila. Ejo bundi reka tubabwire ko Moise Nyarugabo yavugiye kuri radiyo mpuzamahanga yemeza ko Felix Tshisekedi yabashigikiye uyu mugambi wo gucamo igihugu. Ibi ngibi kandi rwose bikaba byumvikana cyane ni mu gihe uburasirazuba bwa Kongo Felix Tshisekedi asa nkaho atabuyoboye, atabwitaho, adakurikirana ibikorwa bihabera. Muri Ituri naho ntabwo bimeze neza rwose, dore ko generale uyoboye iriya ntara ya Ituri aherutse gutangaza ko mu gisirikare bitameze neza, n'abasirikari ayoboye bakomeje kugenda bivovota cyane, bivovotera ubutegetsi bwa Felix Tshisekedi. Ni mu gihe bakomeje kurwana intambara z'urudaca, ariko akaba yaravuze ko mu gihe abasirikari bitanga bakora ibishoboka byose kugira ngo barinde ubusugire bw'igihugu, leta ya Kongo yo itabibona ntaco ibamarira. Ibi ngibi rero yabigarutseho mu gihe hari amakuru yari yatangiye kugenda acicikana ku mbuga nkoranyambaga avuga ko abahoze ari abagore b'abasirikare cyangwa se abapfakazi b'abasirikare baguye ku rugamba hariya mu mujyi wa Ituri bari bafite kwigaragambya, ndetse ngo bakaba barashakaga kwigaragambya rwose ngo bambaye ubusa mu gituza mu rwego rwo kugaragaza akababaro kabo. Aba baturage cyangwa se aba bapfakazi bavuga ko imfubyi basigiwe ndetse n'ubupfakazi basigaranye ntacyo leta ya Kongo izeyigera ibamarira, cyangwa se ntacyo leta ya Kongo igikora ku bapfakazi n'imfubyi zasizwe n'abaguye ku rugamba. Ndetse uyu mujenerale akaba ari nawe guverineri w'iriya ntara ya Ituri akaba yaratangaje ko n'abasirikari ubu nyine kugeza kuri ubu nyine nta byo kurya barimo kubona bihagije. Akaba yaravuze ko rero muri leta hasohoka amafaranga menshi cyane, ariko akaribwa n'abagize mezo, inzu cyangwa se inzu ya gisirikari hariya mu gihugu cya Kongo, cyangwa se abakuriye ibya gisirikari hariya mu mujyi wa Kinshasa. Akaba yahamagariye perezida Felix Tshisekedi ko yagira icyo akora mu maguru masha, akaba rwose yamumenyesheje ko abasirikari batakibasha no kubona ibyo kurya bihagije, dore ko yavuze ko abasirikari barya iminsi 15, indi minsi 15 y'ukwezi isigaye bakaba nta byo kurya bafite, ngo bakabasaba kwihangana, kandi ngo mu gihe leta iba yasohoye amafaranga menshi cyane yo kugira ngo umusirikari azajya abasha kurya inshuro 4 ku munsi. Muri Ituri si ibyo gusa, dore ko binavugwa ko imitwe y'inyeshyamba naho ikomeje kwiyongera, imitwe ihungabanya umutekano hariya muri Ituri nayo ikaba ngo ikomeje kwiyongera cyane. Bikaba bivuze ko rero mu gihugu cya Kongo by'umwihariko mu burasirazuba ibintu bikomeje kugenda bizamba umunsi ku munsi. Reka ngushimire wowe ukomeje kudutega amatwi no gukomeza kuzirikana kubana natwe. Niba utarakanda subscribe biroroshye cyane gukanda subscribe kugira ngo amakuru yacu azajya kugereraho ku gihe. Murakoze, mukomeze mugira ibihe byiza.